Haleluya, 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 haleluya. Birashoboka kumaza iminsi uri kuratonekwa. Umviriza, hari ijambo ry'ihumure Imana yandungikanye uyu munsi. Hari akanzi igiye kugucira, kandi hari igihe cyayo kigiye kuza ku buzima bwawe nimba uri ngahatera. Haleluya. Mani dufashe cyane rwose. Haleluya. Nabasiguriye igihe cy'Imana bita Kairos gitandukanye kuba uko umuntu ashobora kucyumvira. Nababwiye mu gihe cy'Imana cyitwa Kairos ni igihe Imana itegekanya, ikagena, igashyiraho itariki runaka, igashyiraho umunsi runaka, igashyiraho amasaha runaka, igategura relation runaka, igategura akazi runaka, igategura igihugu runaka, igategura ikibanza runaka, ikavuga ngo itariki iyi niyi, iyi tariki niyagera uyu muntu nzomushyira hejuru. Nakeneye intervention, nazokenera abamuvuga neza, bamuvuga neza, bamuvuga nabi. Igihe cyanjye nicyagera nashizeho bazomusanga ari hejuru. Imana igashyiraho icyo gihe ikavuga ngo nibamushigikira batamushigikira, nibamufata ukuboko batamufata ukuboko, igihe cyanjye nicyagera bazokwisanga. Abahora bamufasha nawe yatanguye kubafasha, abahora bamugaburira nawe yatanguye kubagaburira. Hari igihe, haleluya. Umviriza ndagisigure neza. Igihe cy'Imana ni nka reveye umuntu ashyira muri telefone. Iki gihe bita Kairos, ukavuga ngo 6:10 iyi reveye naho nza kuba ntariko ndakoresha telefone, naho iza kubiri hariya iraza gusona ako kanya ibintu nari nateguye bica bishigwa mu ngiro. Hari igihe cy'Imana Imana yambwiye yari yarategekanyije n'ikindi itari yarategekanyije, ariko iza gushira kuri programme uyu munsi nyene, kandi abizera baraza gusoroma kuri icyo gihe. Bari hehe batere haleluya. Reka ndakubwira ikintu kimwe. There is a dimension in God. Hari ibihe ugeramo mu Mana, hari igibanza ugeramo mu Mana, hari urukundo ugeramo mu Mana, hari faveur ugeramo mu Mana, hariho urugero ugera kugo mu Mana. Imana igakuraho kondisiyo zose z'ibihe yari yarashize ku buzima bwawe. Ndizera ko Imana yubaha ikintu bitwa process. Ndizera ko Imana yubaha ikintu bita igihe. Ndizera ko Imana yubaha ikintu bita intambuko runaka zigera ku gikorwa. Imana igasetinga ikintu ikavuga ngo ngira ndagucishe ngaha ahantu ubabare ucumukure, ugira uku wige, umenye, utahure, uva ahantu hamugera ahandi, umenye abagukunda, umenye abakwanka, umenye abari ku ruhande rwawe n'abatari ku ruhande rwawe, umenye abo gushigikira n'abatogushigikira, umenye abakwemera n'abatakwemera. Imana ikagucisha mu bihe bigoye kugira ngo ugende ubona abo bantu bose. Ibyo byose ndabizi ko Imana ibicisha mw'abantu, ariko nagira ndakubwira hari yindi faveur Imana ishobora gushira ku muntu igahindura principe z'ibintu byose byari byarashizweho. Ikavuga ngo naho watawe n'amateka, naho wasizwe kure n'ibihe, naho utize amashure menshi, naho utibukwa n'umuryango, naho udasa n'ushobora kwibukwa, ndaguteretse ngwino. Niwe mpisemo kushigwa hejuru, niwe mpisemo kuba umugisha ku muryango, niwe mpisemo kuhindura amateka y'ubundi bw'abandi bazima. Ni wewe mpisemo, ni wewe ncaguye nk'inyenyeri y'umuryango. Imana ishireho icyo gihe ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Iki gihe cy'Imana rero nimba ukirabira mu myaka warihenze cyane rwose. Yesu natufashe cyane rwose. Nimba ukirabira mu myaka, Bibiri ivuga ngo umunsi umwe ku Mana biwanije n'iminsi ngahe. Imana idufashe cyane rwose. Kino gihe cy'Imana bitwa Kairos kiri kure cyane y'imyaka, kiri kure cyane y'iminsi. Imana ntiraba imyaka, Imana ntiraba iminsi, Imana ntiraba agenda.
Imana ntiraba programme. Kino gihe iyo Imana yamaze kugishiraho kikapfa kugera muri ico gihe, kikapfa gushigwa mu ngiro muri ico gihe, kikapfa gushigwa mu ngiro muri iyo tarike, abantu bari bibaza ngo uri anya arashaje ntiyoshobora kubigerako, Imana irabikugeza ko bagatangara. Abantu baribaza ngo uriya no mu misozi ntiyogera hariya hantu, Imana irahakugeza bagatangara. Abantu baribaza ngo uriya ni wa ruguru ntiyotwara imodoka, utwara imiduga n'iyindi ukayigura n'iyindi. Tera haleluya. Abantu bavuga ngo uriya ni wabiri mani ntiyokwambara neza akabegwa, usigara wambara hotaro mbere ukayitambukiramo neza ku basoma. Ariko muri ngaha cyangwa mwatashe, umva nimba hari umuntu yagupinze kutabegwa, umunsi umwe uzokwambara uberegwe, kandi ntuzorinde gukenera ko hari umuntu akubwira ko waberewe. Upfa kuba uri kurabibona ko waberewe, hanyuma ugende kumuramutsa naho atazoba yagutumiye, ubwe ngo narinje kuraba ko muri amahoro. Just you live. Tera haleluya. Ongera yindi haleluya. Ubwe muri amahoro. Ubonye ikirato cyiza wacamba yerera gupinze kutokwambara ikirato cyiza, ntiwemere ko agenda atakibonye. Umubwire nti iyo nibutse icubahiro c'Imana, ndumva no mudugiriza ishimwe aragahora kuko. Try to do, gerageza gukora akantu utume amanura amaso aje kuraba ikirato hasi. Tera haleluya. Sometimes some people, abantu bakeneye kumenya yuko Imana twizeye bapinze ari Imana ikora, kandi ari Imana ihindura amateka. Imana igushirire impamvu abantu bamenye ko Imana wemeye ari Imana ikora, ari Imana ihindura amateka, ari Imana ihindura ubuzima, ari Imana yambika, ari Imana igaburira, ari Imana ishira hejuru. Ndinginga Imana uyu munsi ntusohoke ngaha itagushiriye impamvu imwe yonye, imwe igushirire impamvu. Tera haleluya. Ongera utele haleluya. Baravuze ngo nuzokubaka inzu, nimba ushaka ko bayibona, fotora shira kuri stati. Nawe utokwandika ngo inzu yanje, vuga ni Imana uyu muntu wamuhaye inzu nziza, ubarikiwe Yesu. Mana idufashe cyane gose. Haleluya. 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 Imana yacu ni Imana imaze gushira igihe, kandi iyo kimaze gushika nta kintu na kimwe gishobora guhagarika icyo gihe. Iki gihe Imana yashizeho iyo kimaze kugera, naho wari wobura umuntu ufise icyangiro cya kindi cya mwisho kabisa, abantu barakubona bakagukunda, bakabura ukuntu bashobora kugusigura, bakavuga ni uyu muntu niki akora kugira ngo tumukunde muri ubu buryo. How do we love this person? Imana ifashe cyane gose. Uri hano ngutere haleluya. Mani gushire igikundiro, igihe cy'igikundiro cy'Imana iyo kigeze, Imana iramaze kugisetinga, nta muntu n'umwe ashobora kugisubiza inyuma. Nico gituma ngomba guhumuriza umuntu wese ari ngaha. Abanyegiputa barakubangamiye mu gihe cy'Imana cyo guhagurutsa Mose kari bwagere. Mugabe igihe Imana yamaze guhagurutsa Mose, ariyo repentance ya kino gihe, ntago bazopfa kukugira ko ibyo bashaka, kubera hari inkoni ya Mose, kandi inkoni ya Mose irimo ibikere, irimo urupfu, irimo ibihano, irimo isavu ry'Imana. Tera haleluya. Moses went and said, Imana yambwiye ngo rekura ubwoko bwanje, leave my people, leave, barekure. Imana yavuze ngo nigihe barekugwe mu izina rya Yesu. Satani yarakurenganyije, ntago usubira kugira ubwoba. Umviriza ndakubari,
naho abarozi n'abapfumu n'abakonikoni n'imihemu mbi na satani ubwiwe yo kwihagurukira kugira ngo bashobore kugwanya ubuzima bwawe, mu gihe Imana yahagutse kukudefanda no kukuvugira, bazoshake barara amajoro, bafate ukwezi, bafatane n'ukundi. Imana yo mu ijuru twizeye ni Imana yo kwizerwa, ni Imana idakangwa na karabaye, ni Imana itananigwa, ni Imana idatsindwa, ni Imana ibirema kandi ikabikomeza. Nimburi ngatela, haleluya. Mani dufashe cyane gose, haleluya. Ndiko ndihuta cyane igihe cy'Imana. Muri ibyo bihe by'Imana rero hari igihe ngomba kuvuga mu gatoya. Hari igihe cya Satani yikorera agenda akora mu bantu, ukabona ko umuntu ari karaganzwa na Satani. Hari igihe umuntu ashwana agatukana akagira ibiki, ukavuga uyu muntu ari karaganzwa na Satani, ari mu gihe cya Satani kabisa. Ukubona umuntu yiba, ukabona ejo bundi ninjiye mu ibotike y'umuntu, maze kwinjira mu ibotike y'umuntu ndaraba, nari mpagaze nk'uku ku ruhande, ndahaciye ntamuzi, ninjiye kugura icyo kintu mw'iyo alimentation yiwe, na ka alimentation mugabo tujya tuba dufise akantu kazibiye nk'uko abantu bakaguma hariya, muze ni mpakari akantu hariya. Hanyuma acambwira ngo uyu umukozi Imana ngo nza ndakubona ngo kuri internet ushengero ryawe riri, ndamubwira, acambwira ngo none wonyemerera ukaza ugasengera hano indani. Nangorane, that is my job. Ndinjira indani, Imana idufashe cyane. Ninjira indani ndaba muri ka kantu babikamo amafaranga, nikakumbuka ndavuga ni naheruka kuraba akantu babikamo amafaranga mu ibotike nk'ubu, ngiye kwiba. Imana idufashe cyane. Nasanze nabivuze ntazi ukuntu nabivuze ngo acavuga ngo ndamushingira intare, ndavuga ni naheruka kuraba ahantu babika amafaranga mu ibotike nk'ubu, nagiye kwiba. Ndamubwira nibuka ukuntu, ndavuga ni aba badayimoni bari baramboshe by'ukuri. Jewe nashobora kwinjira mu ibotike yawe nta mutima usimba, ata mutima utera, nta bwoba, ntekanye, very confident, nk'umuntu yinjiye gutora amafaranga yiwe yashizeyo neza. Nkinjirayo nariko ndiruka, not running, nkatora nkashyira mu mufuko, nkatora nkashyira mu mufuko, and then I come out, nkasohoka nkagenda bien. Ibotike imwe, zibiri, zitatu, zine, zitanu, nyinshi nkagenda nibamo. None nkavuga ngo abo saba dayimoni bari baramboshe. Vuga nk'umuntu yamfatira mu ibotike yiwe akamfata ndiko ndakura, Imana zose ntibigeze bamfata. Bamfashe nagiye ahandi, mugabo mu ibotike ntibamfatiye. Ariko wosigura iki uri kuratora amafaranga y'abandi ahantu bayabika? Kandi mu ibotike nini, ndibuka ahantu nagiye nayoye amafaranga nashobora kuvuga igitigiri, ndayayora ntasimba umutima, ndakubita mu mufuko, nkubita no mu wundi, ndashira nino, nca ndatekana, ndagenda, ndasohoka neza, ndanahagarara kugira ngo ntibaze no kunyikeka, as if I'm stealing. I just watch up there and above. Imana idufashe cyane. Ndavye katawize cyandagenda n'amahoro menshi. Imana idufashe. Kandi rababwiye ugira amafaranga umuntu akuye mu ngeso mbi, nta kintu kimwe ashobora kumumarira. Namafisa amatelefone atagira uko angana. Mie nikikupenda na kugabia telefoni, chukua. Tuganire neza nkumva ndaryohewe. Naca ndaguha. Igitangaza rero presque ububare bwinshi bwo ngaha mu gisagara cya Bujumbura, nabanaragiye kuriha ama avance yo kuza kujya, nabanasize ama avance ari nkabasigira avance ya miliyoni, nkavuga ni numva nifuje kuza ngaho nzoza kuyakonsoma, ahandi nkasigari, ahandi nkaziga, nabafise ama avance mu bubare.
Imana idufashe cyane. Ni kuwa Musuma VIP sana. Imana idufashe cyane. Hallelujah. Ntabwo nibi biharage n'intuze. No. Imana idufashe cyane. Hallelujah. Nkafata abantu niba afite abagenzi nkabwira nti nimwumva mukeneye ikintu cyose cyo gukonsoma genda hari ufise anniversaire nacanambwira ni hari amse avance genda mugi byo mushaka byose. That's uri umugenzi wanje watu walikuwa wananipenda sana kwa sababu nilikuwa na ba nani. Imana idufashe cyane gose. Hari umuntu rero Satani afata akamuboha neza akamwifatira kuburyo ubona ko ari ibikorwa by'abadayimoni biriko birakontrola ubwenge bwiwe, biriko birakontrola n'ubuzima bwiwe. Ubwoba bugahera, ntagire ubwoba bwo gukora icyaha, ntagire ubwoba bwo kwica, ntagire ubwoba bwo gusambana, that will have no any fear of anything. Man idufashe cyane gose. Satani ukabona the devil is controlling your mind secretly. Satani ariko arakontrola ubwenge bwawe bukebuke. Man dufashe cyane gose. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Yesaya, ariko banzo dusomere Luka. Nabwiye ugumane Bibiliya hafi. Luka igice cyaho c'10 uhere ku murongo waho wa 18. Turasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Gerageza kwihuta. Murongo wa 18 arababwira ati nabonye Satani avuye mu ijuru. Nabonye Satani akoroka avuye mu ijuru. Akoroka nk'umuravyo. Akoroka nk'umuravyo. Mbahaye ububasha. Naho kwigereza ngaho. Imana idufashe cyane gose. Biri ijambo ry'Imana yavuga ngo nabonye Satani akoroka avuye mu ijuru. Akoroka je nk'umuravyo. Hari igihe Satani agakora nk'umuravyo mu buzima bw'abantu. Ubutunzi bw'umuntu akabutwara mu kanya isase nk'umuravyo. Amagara y'umuntu akayatwara mu kanya isase nk'umuravyo. Umubiri w'umuntu akawutwara mu kanya isase nk'umuravyo. Ingwara akazimuteza mu kanya isase nk'umuravyo. Igihe cyose Satani akamanuka agateza umuntu ingorane, agateza umuntu ibyago, agateza abantu amakuba, ariko mu izina rya Yesu Kristo igihe cy'Imana gihagarika igihe cyose Satani yari yateguye mu isi y'umwijima cyo kunyaga ibyawe mu kanya nk'aka karavyo. Abamwizeye bose Imana ibahereza uburinzi n'urukingo rw'amaraso. Haleluya. Hari ibihe rero Satani azaga kontrola ubuzima bw'abantu. There is a time devils come. Hari igihe cya Satani. Hari igihe Imana ireka Satani akiva yanga mu mubiri wawe, ukarira, ukaririmba uko wapi Mungu wangu, uko wapi. Akarimbo nta munakazi. Mungu wangu, uko wapi sikuoni. Maadui, mawimbi, ibicu, imipfunda, mawimbi, imipfunda igomba kunyica. Karimba uko wapi Mungu wangu, uri hehe sikuoni. Ndaraba imbere yanje sindakubona, ndaraba hakurya sindakubona, ndaraba inyuma yanje wapi, ndaraba n'imbere sindakubona. Ukaraba ahantu hose ukabona nta Mana ihari. Yesu natufashe cyane. Satani akagota inzitiro z'ubuzima bwawe bwose. Will go around amakonexio y'abantu muzinanye, ukandikira umwe hewe hababye ndabira karasiyo kanse, havuga ni hewe wewe hababye jewe wanje muriro watse hahiye nta kintu gihari. Mana dufashe cyane. Ukandikira grand frère, ukandikira petite sœur, ukandikira mama, ukandikira papa, ukandikira umuryango, bose ntibakubona. Imana ukayirondera ukayibura. Everywhere you will not see God. Man dufashe cyane gose. Hallelujah.
hari igihe Satani aba yagose ubuzima bw'umuntu, ukarondera ijambo ry'ihumure ryohumuriza umutima ukaribura, ukarondera umuntu yokubwira basi ngo bizohera, ihangane bizohera, ukabibura. Satani ukabona yafashe ubuzima bwawe. Uyu munsi mu izina rya Yesu turahanurira ubuzima bw'abantu bateretswe ahantu bisanze bugaranywe na Satani, utegerezwa kuvayo. Turapasura hagati n'ivyanka, turagucisha hejuru n'ivyanka, turagucisha munsi n'ivyanka, turamanyura hagati. Utegerezwa gusohoka muri ivyo bihe mu izina rya Yesu.